Tafled i'r Bala. Rhwl. I chwarae hi mlaen. Sef Edwards i glirio i'r Prestatyn, ond mae'n methu gic yn lan. Mae'r bêl yn cael ei chwarae gyn bellad a Owens. Hayes yn gofyn amdani ar y dde. Digon o amser i groesi yn gwneud hynny. Sheridan. Davies! O! Les Davies ar y foli! Llai na chwarter awr wedi mynd yma'r erddi bastion. Ac mae Les Davies wedi sgorio i roi'r Bala ar y blaen. Welodd Ryan Roberts mohoni. Cornel arall i'r Bala. Wedi bod yn pwyso yn yr hanner cyntaf. Mae Stewart Jones yn arbedad gan Roberts. Y bêl yn rhydd ac yn ôl i'r gôl geidwad. O cyfle da fan i Stewart Jones. Prestatyn yn chwilio'n ffordd nôl fewn i'r gêm. Paul O'Neill, ond heibio'r postyn, cyfle da i Paul O'Neill ddod ei dîm yn gyfartal. Burke i gymryd y gecrydd. Venables, chwarae hi nôl i fewn i'r canol. Stewart J. Jones, oedd hi ar y bar, wel roedd hi'n haws sgorio. Colin Caton yn sbio'n syn. A Jones yn methu cyfle i rhaid i ddyblu mantais y Bala. Davies ar y dde wedi bod yn amlwg i'r Bala prynhawn yma. Burke allan i Glenn Rhwl i argydio. Heibio'r postyn yn drech dda gan Glenn Rhwl. Evans. Prestatyn yn methu chlirio, unwaith eto. Davies, defnyddio'i gryfder. Yr bêl yn ôl i Venables. Yn gweld Roberts oddi ar ei linell efalla. Roberts yn delio hi yn y diwedd. Bala'n dal i bwyso yn yr ail hanner yma. 10 munud i fynd. Evans yn croesi. Tanner. Syek Edwards o'i gwmpas. O Tanner yn gwneud y dda. Yn croesi Davies! Ei selio'r fuddugoliaeth i'r Bala. 2 gol i ddim i'r Bala. Ail gol Les Davies o'r prynhawn. A 3 phwynt arall i dîm Colin Caton. Gwaith da gan yr eilydd. A Davies yn ei chladdu hi. Yeah, I thought the lads played really well. They managed the game really well. Just the only criticism is I thought we should have done better in our final third attacking. You know, wrong choice and final ball was a bit poor really, and it could have been a lot more convincing than what the scoreline was. But you know, I'm pleased to come here on a sticky surface and do well. You know, the lads have done really well. It's a tough day at the office today. You're not getting much luck at the moment. What do you think of the performance? I thought you summed it up quite well. You know, you're going to come under intense pressure against Bala. We know the way they play. They've got some very experienced and very good players at this level. Les Davies is a handful. He plays to Les's strengths, and you know Les has been a top player in the Welsh Premier League for a long period of time. And today he's been the difference between the teams. Really, you know, the way that Bala play means that they pen you in for long periods, and we had a game plan to try and cope with that and then try and catch him on the counter-attack, and I don't think we quite had the quality to do that on the counter-attack today, and Les was the difference, as I said.